هون لراديا دنگه گل گهدار دکن و دنگا روش آغا برنامه ودنگا روش آواده کردیار درعی گورمه پندابا تشرینه بویه سه گوشه برمودا گوکا شرواین قصده جی بناب دکن چه کسی دکره در کتن جیتنه یا خود دیروکا مروباهیه دجی گلک بویرین گران چه بونه دستان امی لسر روش آوای کردستانی وکه برخودانا کوبانه گوکتا دیروکه هر واجد چاین آزادیه ده شر زابه و باگوکه و گلک جایندن جبون خواندن وان مجاران به مره رزدار آرشک باراوی روشنبیر به پست بیروی روشنبیران لباجار عامده هر وحاجی زمان زان هم خیرات نواد کنم آمسته خیرون دار بن سپاس دکم جبو و اکیبا کارمن و به هیویا گو يعني هيفين قالي ما بيك بين سلافين مجبر لبرين شر شروان مي رومتي هنا وسلافين قرم وام بدلو جان بدنك ورنجي خو بهيزا خو بهايو هستي خو بوار بله ما مستقر شکم گل که کیف خوشن هم میوانی منه واگو هند زانن پشتی کتنا رژیم اسد هیویا هر کسی چه بو گو شر د سوریه ده نامینه لام دبینن هین اجی دولت ترکیه بریا چته خو بردوام دکه قالوا شما كجير نابي بشري رابستينا انجو كحكومة شامية مداخلة که تركيا تخواز براستي كتنا رژیم سوريا ابري گو شست هفته سالی بابی خبر دوام کردن برای آویجی کودتا انقلابات هبون سوریه 1919 ورد شر جهانی ورد یعنی کتیه بازار ناونتوید خوین تد تر جاندن و تمی ملت به ایشو آزار دنه براستی یعنی اف هیوین گوهنه که گرید دان دگوتن پشتی چونه رژیم سوریه یعنی سوریه خوش بباز دبیجیم که افجی هین گریدایی وان پلانین وان آلوزان و سایکسپیکو وان و سیور وان گو یعنی تم برجواندیه وان هزداران ازل هزان دولت المزن برده هنه ملجی پرچه کرنه چاندین لگور خود ناواند چاندنه جبولو یعنی از دبیجیم و بريج متقول دكتاتورك قبل قول سر رجيم كي تسكنه كاري وان برجوان هنكي سركوت بك قمع بك يعني وان بشر اللي قبشتي بنافي آزادية هات بشورشيا قيران بو شورشي وديت چند ماه پیشی تاني يعني بنافي شورشي بوجي بي ملت هات هات دست نشان كرين جروب هاتن دست نشان كرين هر جروبك بو بنافي هنكا وبو اولا هنكا وبو بزاف يعني مذهبي هنكا وبو برجواندي هنكا وبو بيرو بچونو چانتا هنكا يعني براستيجي يعني هريكي جبولو اف برچاندي و اف برچاندي نوكف ونلهب ناف سوريا دي والنتيجة اف گراف بونا پرزگریکا سوریه و گل سوریه گوته دجیان نبوی ستم و زوری ده رنگ آزادی شاشات فهم کرن او گرافایا گلک شلوبون تدهبو قالك كيزوكو كورمك تبيدا ببون بسر آوي كتن قواقو بناوي شورشي وكهنكي زلالي دا آوابي چيبو يعني بسر كتن آوانا قشتك برجواندية كسانه بون يعني جروبا بون بكساف قواز بيجم يعني بسروك دولتا بز بيجم بوان وقريداي بون بهن هزافي أجندي خلقي بون يعني وتارو جائي روجي وبردوان بي وسوريا قوچار سريه که به هشمندیه نه آوا کردن تیده یعنی رژیم کنو نه سر و دستور کنو جر نه دانین به ویش یوی گو ترور بین و پیش خینن و الهفکرین نام نتوی چه ببین گو برا رژیم دن و تدید به سرکفتون و نه سرکفتون تنن یعنی برجواندی انزل هزا ولو خواستن گوزو بداوی بکن یعنی هاو سیزد چهارده سال دوی جا او بریاره وانی دو پنجو چهار پیکوره یعنی بکیبا یعنی گلک کتن پیش برکیده وقت ترکیه خواست گو او بریا چته خواه
في بلان بسري وانو زلهزان لهبدو نكرن لنبا وربون حتى داوي لتركيا تفقد ناتو دابوجي رابو شلو كرن يعني وان يعني هيفين دانغو دريا خور تشيكن لتركي دي دي كيس ستنت فرصة ستنت كيس بازي كرو افجي هاجرنج وان كوميكين ويني تشتنا افجي دبن بروردا وي درابونا دبن دست رجيم تركيا واردوغان درابونا يعني بريجي علي كاريا وان كرنا جبر افاناجي افكم اري نافي وان بري هبو وش قاعده ما قاعده وان هاتن قد كرنجي يعني خبر شكرن لي دبير قفا داعش شكست قال لك او ياخذ كرن بناف كرن ميريكي داعش وان كشكتنا نافوان دا انا خد الرياي انا نافوان دو حروجي كي كان وزير دركت البالا خبد دو وزير بالا فرن طيران رياوي وكمل كسكي يعني براستيجي يعني افانا قشنا أنا قشتك أجندة دولتنا يعني أنا بيستو شش حفت فصيل أبي أحمد جولاني جوجيان سر حكم يعني أبو محمد جولاني بس يعني أف بيتر الهفن جبر وك إيه مسلمان تندراو أبي باور مدن تندراو باور برستن يعني أول برستن إيه قد بيجين يعني باورياوان نوك فاندن جبر أفانا جور بجورن هناك رنجي مالباتي نافانية إلو عشيرة نافانية أفشتين هردوغان هبدو ناقرن أفانا بيتر هبدو دقرن يعني قوناغك برجواندين دولة خصلقو ببشار بخينن يعني رجيم سوريا الوشينش برياري خوبك بينن أو برياري جو بري تشنجارة سر هبدو رشتبوني نامنا توي أجنيب وإيه سويسرا وسوتشي ونظام شيء إجابة شنو بكن أفانا ودمكيبن يعني نارينا من ودمكيبن جبر شقاسي مع كراسي خد جهرة شقاس كراسي دافج تم يدمين مع ودولة زلهيز زانم بيجو برجواندية وان بفانا بيكناين برجواندية وان خير وخيرات سوريا ده بيكناين بفانا روجا جهبة وانا وشكرن ولوان دقلبن وتجربة وان سربورية وان برن أفغانستان دولو بيدو قالك جيدن تجولو بونه كون كارن حياة داي بوار بكن ليه قناعك كنا إيجا وآدانين إيجا وآنين بس تقريبا كرن وناف دوان دان أنا كاتد نرى الكلكة وان تبي مدعم مسلمان ناكن بش قريا وناكن دي بيجين دي أملوان بنا حتى بيخدشلو بكن ما بس توان نلسر دروفو رنجي وانا جو خب قرية خكر بكن يا شاكيتا جيل وشروالا بالخكنا نقف ما بس توان ذهنيته مجي اجو مجي وان هشمنديا وان بيجهرتن وزانينجو او هشمنديا سرجيكرا وخن ريجا وكجرا يعني ناي جهرتن شقاسي جوار بخو خشك بكن جي ل تا دمك هي يعني أزبيجم دبل مصاري ودرونشتين فشرتي ده يعني وقت تشتكي نبن ديار هي جو وك تجربة لقالك جاتشيوي وك أختي لأفغانستان حامد كرزاي أنين كيزاني بو بشكو أني نو يعني تناسكر يعني هي آمده دي كنوان دفرد فالا هي كده يجاولو تشي دبه كنو رجيم سوري شوية جبو فالا نمينه هناك لشونا ويدانينه قو ملتي سوري بوان نرازين جبر دستوان دخينا في ملتي هي دستوان دخينا في ملتي هي يعني وتمي أوجي حي فلانين تول هلدانه بكون وأفجي انتقاماته يتشبن يعني جهة تركي الكوية ما بس تركي أم بين تم ريشي مادكة يعني تركي شو في شيء رانا وستينه تركي نا جبر جواندياوي شو قص دريج بك جبر جواندياوي جبوجو كافاجو دم دريج دك وأفرز جريكن نام نتوي شد من شر أوكرانيا أنا شبو يجي سودجر شر غزة يشبو يجي سودجر يعني ملت دولة إزرائيل برجوانديوان دورده وبوان دراد بلن تركي لفيدا كي دخوازه هناك برجواندي خبيك بين يعني هناك تشتين دي ترب دس خوخه يعني برزجريكي آلوستر دكه جبو شقاسي أفجريكوت كاوي ذبجي تناسكر يعني بني دريج بآلية تركي ده يعني برجواندي بر جي تركي بس كيفن جبر أو خد بينه جو سوريا خديا سوريا كم بو يعني أو خوك شارستر ده وك يعني سوريا بشك دولة عثمان بو أو هول ددن جواجي يعني شقاس يجيب دس خوخين بكين لواء اسكندرون وانتاكيا واني يعني ويخرج وك بشي شار سركريني دبينن يعني شار ديتن فيبرز غريكي دبينن لدري خده ما بس تيوان ونيتيوان نولون يعني ما بس ونيتيوان تنكرنا كسين نبدلي وانه وافكرنا كسين بدلي وانه جبول جوروان بأفكرنا وبيسردسكرنا حتى قلنا نكاربن
Kurdan yani divede ki de proje Kurda eğer nikarin tüne bikin karin ve birim bikin yani karin ve lavaz bikin. Ejbo goçej Berce xweste Kurda farz bikin. ejbo rejima ana şunavandi temeni ve diriştir bibe و جبر گاوا گو پرزگریک دندره سوریه ده هبن جدر و جهندر ولو جی چاره سری سوریه ده نای دیتن او جی ورنگی ده خوازی چاره سری دو دریج ببه جبو گو اف هیزین گو او پشت گری وان بو و بالبرچاوه دولتین جهانه گاوا گو پلان سازی و پلان گری هاتن گیان شامه یعنی به شر و به پفچون و دخوازن گو تمنی وینا دریج بکن جبر ام ببیجن نبیجن یعنی امو رژیما ترکی ام الجور نرين وهشمندية ام دوري هبدون لنرين وهشمندية وان قال لك بصدى طاقان جي ايمان زكتري هبدون بله ما است ارشق و گهندزان دیرو که دگلک بویر چه بونه دستان و افسانه جی ایرو د پنداوا تشرینه ده زده 46 روزانه برخدانه که پر مزین تیمشاندن چه برخدانه مزین چه بونه انجام بخاره آینه نرین آوادش خو ترکی به شهر هبون نبونه یا امجید به شهر می هبون نبونه یا نرین آواده اب باید دستانک و تک به دیرو که کردی ده و چه انجام بخار بینه براستی ام برید جیر نماد بجیم بنداوات شیرین ناوی شورشک رژیما باس بوچو یعنی ولو هاتین است ایمن از بجیم گرک ناوی وی یا بنداوا شهیدان یا بنداوا برخدانه یا بنداوا هویه یعنی ناونی تشنی ولو ببین بنداوا رومتا جهانیه یعنی شر رومتا جهانیه انا دور او چتین گودوی ده ایریشی هزین مدکن و برخدیرین مدکن او بروانیا جهانه دکن جبرگ انا لویده ام بشکن و بری خو بدن دورنیدنی جهانه یعنی برجواندیه نو ام بسی نورن جبر دولت زلهز و ام بر دکن ای وقت ترکیه دوامین ناتو ده پیمانگا ناتو ده یعنی ده koalisyona NATO de icat verde avayaj ali ki de nave ve emez namajır ben bendavat az namajır ben bendavat şini bendava şehidan bendava berkhadiran bendava rumeti bendava yani bendava manu namane yani bendava şerri giran jiber ve çip ve bu şey zulut bejim avaya ve destanake ev destane yani nave destane mastire yani ne destana گلگامش گوبریا بحزار سالان بیکاتی و بوی میناکه که اولی و برخودانیا خوزایی دناورا هبون و تنبونه ده دوالیزمه ده عالی دوالیزمه ده لی اما از بجیم اویا بوی برخودانه که گو دیروکه که تومارده که یعنی بوی دستانه که گو دیروکه که تومارده به اف تومار کرنا دیروکه و نفشین بین بیجن بری بنداوت یعنی شهیدان بریا شر بنداوه یا پشت شر بنداوه که دیرو که به یعنی سالنامه یک پیت احساس کرن یعنی بله مبستاته دیروک ته گوهرتن دوی شریده بگومان دیروک ته گوهرتن شر مان و نمان گوا گلسر بنداوت شرینه دبه به پیکاته باکور و رجولات سوریه نه خوینا کردتنگی خوینا عرب و ترک و ارمن و چرکز و آشوری و ترکمان وكردا قشتكي بهفدور ناف هفدو كات جمع يعني افا وي بنداوي وكيف بيمانه مديا جوخينا وي سوربو افايا هف بيمانه كناف نتاوي افايا ستايش انغو مجدي مزوبوتاميا وديگرينه يعني قافا قو مزوبوتاميا نافندا شهرستانيا جهاني بو قو خلقين جهاني او دمين كامن جريكا بقر حتى بقي سومر واكادن وحتى بقي اشوران وفرعونيان گوجه سود ورگرتنه او لهین زانینه تد هرکینه او زانیاری تد هرکینه و اکسترناسیه و چته ولو و چندنیه اوایاجی آنکا میناکا برخدانه دستانا برخدانه گو جهان جه سوده ورگره جبر بریاوه دستانه ما پرچه بونه دستانا شنگاله دستانا کوبانه دستانا سریکانیه پیشی دستانا سریکانیه دوا دستانا عفرینه yani gava gu ev destane giş hatine tomar kirin انجام وان دستانا گشتی کی دورده آنکا مانو نمانه دوی بنداوی دیه گاوا گو هر روزه تنره لقک خواه یعنی لیوه کی خواه فرقا خواه هر چند روزه دگو هر ابتنبو نمان رجیما ترکیه هنگ جشته اندن لقکی دن جشته اندن تینه گروپه که دن تینه بچکن گران demek دخوازه
جیهان گشتک دزانه و دبینه واش دخوازم ببیجم جیهان رگو مانو نماند ورده يعني ام عفريني انا دستانا عفريني دورد نهدكن ام دستانا شنغالي دورد نهدكن ام دستانا شري رقا وديري وباغوز بداعش نهدكن ام دستانا كوباني وبرخدانا ويسدو سيو بيشش رجا نودكن يعني ام افيا انجاما وان دستانا او دستانا تنبانا اب دستانا مزني برفره چندبو ناوي في دستانا جي ودستانا جياني دستانا جياني هبوني ماني ونماني بله ما مستعد شك دولتك دویمین دناتو ده و پشتگیری وان چتا که پشتگیری بالا فرام تو بارانه و بیریشن هری مزن تبحث کر اف هزا برخدان لوا جوان کردال با کچه کردال جوکو فهادیه امکان وگرین دیروکه و بنگاه جواکی یا کردال جواکا کردی جواکا مزوبوتامیا جواکا آریانیم دوی هرما مزوبوتامیا ده هزار ساله ده جیانا مبرین هاجی گود دوالیزمی یعنی دخوازای دوالیزم بردوام دکه گود یک آلی تجاری بردوام نکه اری تنه نامینه و ناجی تنه نامینه نیر تنه نامینه و می تنه جی نامینه خوشی تنه بردوام نکه و نخوشیش تنه بردوام نکه اوانا دوی چند دیده هاتن آواکرین و هاتن خودی کرین و بردوام کرین یعنی او چند کم نرگیای تارو جایرو دورده او بهشمندی که کار دکن جبو جیانه مانو نمانه یعنی هبونا خو تاین دکن هبونا خو دست نشان دکن کو ام ملت خودیه بدن دوی ام جیانه که آشتیانه مرنگی آشتیانه بجین ام ایریشی کسی ناکن یعنی ام نه ایریش دکن او بر خوددن تنید بر خوددن لی کسین ایریشکر دبیجن تاجی لپی کروش که باز دا رابو بینا هر دو چکیا و تاجی سکنی بان کروش که کر گو حالا بسکن از جتا گرفترم و اشتا مسترم لی از ناگیم تا چما گوشبر از جبو خو باز دادم و تجبو خلکی باز دادم نجبو خو باز يعني انا افانا جبو خلکی شردكن نجبو تشتكي جبو برجواندية يعني دستلاتدار لا حتى الرجيم التركي جي قابا فاناشينه جبو دستلاتا خو فرتربك دستلاتداريا خو مستربك ودولتا خو مستربك واف دولت رنگ ديكتاتوريزم هي استنگيه وزحمتيه ديگيني خوزاي وجيانا خوزاي لواز دك وخزدك لي افانا برنگي كي خوزاي هیم بونه جنو میرین کرده جی برید جی گاوا میری کرده چون شر جنا کردیر دلیلان نوک جنین ملتین جهانی یا جی گاوا گو میری کی کرد شهید دکه دهات کشتن دی جنگاو دشرده با هفجیناوی یا کچاوی یا خواهاوی لشوناوی الهسپاس وردون ردشن شروع تونگیوی و پیشاره خود کرنج برید اف پرنسیب دناف گلی کرده اف هلوست اف ریکفت هیه ها دورده افناش بو خوش شردكن جبو مانا خو وجبو هبونا خو وجيانا خو شردكن جبو جيانا خو خوشيه بيني اشتي واراميه بيني واودن جبو برجوانديا وافاكرنا دولته يعني برنگي سرمایه داریه شرين سرمایه داریه نوجن کاپیتالیزم نوجن يعني چلو دكن چه قاسی شراب بکن و قاسی و چکن حوالین وانی گچه دکن بین فروتن دولتین حوالی وان اب قاسی خوین درجه جوار نغمه بقاسی گو اوانا گشتک جوار کارگه و فابریقا چه بکن و جوار بشغلن و بندستوان بنو برنگ کولتیا نوجن یعنی جبر کولتیا خدمتکاریا سرمایه داریه کولی از دبینم کولتیا نوجن افها يعني كولتيان وجنبري كولا بوان جود دكرن انا اف كولانات فابريقا ودي كارغا هادو جوار بشغل دسازي وان بخبتن وسرمياني وان او بوهايا وين يزيده بسر بخينن وبي درد سلادار بينو تشكي جرام بينن او بتشكي جراني غوتينن شكرنا مروفاية يعني او تشكي جراني تشيبونه يعني مروفا تشكريا لي هشمنديه كردان وبيكاتين باكور رجالات سوريا هشمنديه وان هشمنديه مروفاهيه يعني نمروفا او هشمندي جوار تشكريا او مروفن ايوانين مروفا جوار تشكرنا ايوان اف مروفن جبولو ايراداوان فينو دياغاوان جوان تشك وبالافرو موشكين وان بهستر وجرانتري جبر هيفيك البيشيوانه وشوبداري هيفيه تمي سركفتيه وديجهج مقصد اخو ما بستاخو نيازن دلين وان كسرين دايكان قيرين زاروكان
هرکاندنا خوینا برینداران گشتک چنه جه انجام مبست و بانگوازا شهیدان گو بری جبوی تشتی کرن گو آشتیه بینن و اواناجی لدوان بردوام دکن و ایگو شبداره yani tol hildana aştiye be jbo jiyana ke hoş berdewam bikin û azadiye be ticari naşke iradeye vaya baweriye ne wek bawermendên yan jî bawerperestên olperestên gotbêjin ez ê îro şer bikim ji bo mifta bihiştê de qirka me de ye ez herim ba pêxember pêr taştê bixwim ya firavî bixwim baweriyên aşopî ne xeyalîn yani na ême baweriya man û nemanê ye baweriya hebûnê û berdewamkirina jiyanê ye yani jiyana xweş e xweşkirina xwezayê ye ev top û tematêkana gava got em xweşber wan bidin alî yani dagêrker ketin kîjan welatan de ji dîroka kevnar de xuya yîtimî xerakirin kirin xerabî kirine ême em nexerabiye dikin em avahiye dikin em berevaniya xwe dikin got em ava bikin tiştê ew xera dikin Vêdayê çanda me ye ev çanda me ev e yani Belê mamosta arşek de behs kir weke ev berxwedan destaneke em dibînin gelê me yê sivîl jî li ser pendava tişrîne û şehîd jî dikevin tevî goşer dûrî pendavê ye Tirkiye li wan dide gelo destgirtina tevgerên siyasî rewşenbîr ragihandin li ser vê destanên got gelekî mafeyê nedanî pir rexne li ser wan heye hûn çi dibêjin vê mijarê de çima vê giringiyê nadin vê berxwedanê bêguman ez dibêjim ew sivîl ew kesên sivîl gava godirin piştgiriya şervanê rûmetê dikin ji bo heger xwarinekê ji wan çêkirin heger tasek av ji war bibin heger alîkariyekê bikin avdêdanek û piştgiriyek bi hêza wan bikin tedî di şer û cenga de di dîroka me de heye gava got sivîl û yani kesên neçar ê nikar ê pîr û ê zarok gava got nav di wan didin boronî li wan dikevû di şer û cenga de dijmina dişkînin yani evaya hêz aliye wenî erênî heye ev yek jê adet wajî ruhyeke canê wan yeke yani canê wan bana ev dikin me zarokê me ne duwê bendavê de şer dikin û berevaniya rûmeta me dikin me çawa melvêdekê dilê me bi ser wan de be namê her berem li ber çavê hevdû bin em hevdû moral hevdû bikin û hev bilin bibin yani bêguman evaya îca erkê vê civakê ye Belê rastî mamosta çeperê şer de jî xwe û bira yani hevdû dîtine û hev şer kirine Ana ez dibêjim yani ji malbatna pênc şeş kes jin û mêr keç û xort bi hevdûrê di bereyên şer de ne û di çepera de û şer kirin û bêtir hêz jî stendine yek ji wan birîndar dibe êdin dixwaze morala yî bilintir dibe ji dêr va got bişkê bilintir dibe got heyfê elîne îca ji bo wilo kesên rewşenbîr nivîskar çandewer ji vê civakên ji ber ew kesayetên vê civakê ne ew jî zarokê vê civakê ne ew jî jiyana xweş dixwazin ew jî berevaniya aştiyê dikin ew jî divan destana de difikirin û mijûl dibin bi xuşîna çemar re bi dengê guleyên şervanan re yani li vê xwezayê gava vednega wan li hevdû vediger re bêguman ew dibin neynûk û wijdanê civakê ne gava got ev nerîn li ser wan û neynûk û wijdanê civakê ne divê ew wijdaneya bi zelalî wêne ê rast divê nênîkê re bidixuyanê kirin ji civakên bê re ji nifşên bê re ji gelên bê re tevî got ana rola wan gelekî giring e got karibin çi qasî ew zê ragihandinê û pêwendiya civakî pir bûna aneka û pêşketin çêbûye got çi qasî karibin dengê xwe bigihînin cîhanê çi bi haştaga be çi bi destana be çi bi helbesta be çi bi zargotina be bibêjin em dualizma jiyanê berdewam dikin em azadiye dixwazin ne ji bo em tenê wilo hema azad bijin em azadiye dixwazin ji bo em jiyaneke xweş ji nifşên bê re ji kesên vê cîhanê re ji mirovahiyê re berdewam bikin yani demek evana divê ticar waz duwê baweriye de min kesê xwedî wijdanê got xwe bira dibînî çandewer û bîrawir û hişmend û wêjevan di nav civaka xwe de çelbezwan be çi çîroknivîs be çi romanivîs be evana û bi hemû şêwe şanonivîs be çi sînemanivîs be yani evana giştek awzên yani ew jî çekin di sînga dijmin de pênûsê wan û zimanê wan gerek berdewam bikin tê de yani û ez duwê baweriyê de me got dibijî lê tiştin hene heger ne de asla gotê xwestin erê bi strana aneka tiştin tên gotin ji ber helbestin û bûn stran dengbêjî ew tiştên rojane ne lê wê nifşên bên destaneyan bibînin û pirtûkan bibînin bê
باو کالیوان یان کردین بریاوان به چل سر وی خاکی مروفین بریاوان چاو برابانیا خا وی خاکی کردن همو پیکاته سوری نکردنیشی. بله ما مثلا افشک دیرو که ده گل کی هبونا کرده هاتیه رش کردن یعنی تم لسه کرده هاتمنه گوتن دوان نوا وان دولت کردستان پاره کردن جوده کارن آجین شوان به گاورن آجین به کوکاوان تنه افشاد هاتن گوتن ایرو شرکی مزین لسر گله مهیه به تایبت ترکیه سرکشیاوی دکه دخوازه شرکی کرد عرب ده بره ده وخین دوی مجاره ده هون چت بیشن جبوش دیانا گلاب هفره افکس جبر کرد دیروکا مزوبوتامیا کرد ملت آریانینه و دیروکا مزوبوتامیا دو خودی شهرستانین بریم ناگود و تم اوانا ایل پیشن ای دست بیکری همو گاوین ارینینه جبولو اوانا چند دوان مجیه وانتنگن ابکینا مزین لسر گل شرخوازن اجبر اوانا يعني شرخوازن نا اشتي خوازن دخساوان يعني حسدوان وكينوان لسر قال لي كرد أذا جو نوكوان شان دورن نوكوان بيشكتينه نوكوان البيشن همجي خير وخيراته هريما مزبوطامي ودولة منديا خاكين مزبوطامي ايناي كردستان تاني همو ملتين قوليت جين اي ارياني خير وخيراته فرن بالا خبده حتى بغربية حتى افريقيا حتى بامريكا تمي دخوازن برجواندي خود فرد فكن اجابه برنجي زوري كاربن دكين برنجي زوري نكاربن برنجي اشتيانتين وان ملتاش خور مونوبول دكن استغلال دكن ملت آریانی يعني ایجاد زنش و اوانا چندوان ولویه چندوان شر يعني انا اوانا منغولینه جبر شر چینیه و جوان هریمن ویده که رویان هاتن دور در کتنه مسلمان ویده کشتن دولت على الدین وان تنکرنه و خو کرنه سلطان مسلمان جی يعني كارن حمونا في جيل خوبكن لكرد وك يعني نكر تنجي هري ملت المزوبوطاميا وبتايبت انا ككسن باكور الرجلات سوريا جي چندك يعني او برماين چندك كفنارن او چندك كفراني كفناري دولمندي ديروكي قالك خوشي ونخوشي تيرا درباس بونه بري قالك جارا وش كناندنا بري قافاقو يعني تيكور كيوان تمايواني بازرگانية جالي باشور دهاتن ويا هر درباس من اناتوليا قوانا قالي كرد قالي آسيبون دوان چياين مزوبوطاميا ده قو خكوتي جوان دستندن هين اولويت هولي دقرن هين دو خوازن يعني كينك ديروكي وسياسي كتاب لهذا كين ديروكي وسياسي ما بري ديروكي ده چندي جاران كرد تنكرنه وملت المزوبوطاميا تنكرنه يعني بشتي تديم واندم فيداوي ارمني واشوري وسرياني وكلداني وعرب وشركزي ولازي وجورجي وبلوجي وطاجيكي وافغاني وباكي وبشن ديوان ما انا كشتك حتى هناك دولة اسكندنافي ما انا كشتك ملت فان هري مابون كشتك تير يعني ديتنا چقاسی شر کردا شر ملتین ویدی ای مانجی هریم یعنی کرجی تدی سرکان ای سرکی آریانی بون یعنی و حتی پرجی یعنی چقاس شر وان بویه گلک جارا دکم کجیر در باز بونه يعني تنكرنير درباس بونه ودبر خدانه وجار خسر نگاه کرتنه ما نایم بیراوه دیرو که دگاوا گوند بیجن او دیرو که وانی سختای گو او دنویسن ته بیجن گو مسلمانیه گاوا غاتیه درباس بویه يعني هرم مزبوطاميه جميع خوينه حتى بشهر زوري هر كادنه يعني بناوي مسلمانيه وناس كر وبريا واجي دیرو که عاشورا وكردا يعني تمي گلاجی اوانی تمی چه بونه و برای خود چندک لهفدو کم دبن یک و پیمانه چه دیکن لدجی کردان و پیمانه داوی گو کرد پرچه کرن و برباد کرن کرد تایبت از بیناد بیجیم یعنی ملت هریم گش گوا گو پشتی شر جهانی ای کمین گو اجا هناك خصنا بالانتداب فرنسا وهناك بريطانيا وان دولة الهيز يعني وكردجي برشكرن بيقول من هريم جي برشكرن ما سوريا كينغا تشبي سوريا بشتي ويشر تشبي سوريا نافي سوريا تنبو يعني تدي انا من هناك بكادي روكا سوريا يكفنار وسومريا ديكن مالباتا سوريا يكيوا دوا سوريا يعني اوانا كسن
سختکارن دیروکی بی تشتی دکن یعنی بله، ما او مثلا- دیروکا سخته جی یعنی سخته بایزی تده هی گله کی جبر بهتر خورتا و دستلاتدار نویسیه و کسی راست و آزادی خواز و برخودیر و جیان خواز جیان خوش دخوازن جمروفاهی ره آشتیه دخوازن اوانا تمی که من یعنی بله ما مثلا ارشک شر وان. دسپیکا شورش روجاوای کردستان ده مدید گله کی هلوسا نبنتوی لالیه گله مت نبو ده دما ایرو ده ام دبینن ایرو پر وکا حسکرینک جوی گلیر چه بویش دور چه بوی پشگریک چه دبه نرینا وسط پشگریه چیه سدما ویجی گلو گله مکر راستی آقا بگین جهانی دو خالن گرینگ هن خالک جی اف ملتانا دیروکی وان ده هبون لناف جواکی وان بلا نبوبون گو گله آریانی گله کی برخودیرن و خودی دیروکه که کفنارن و خودی وان هرمان اف بکاتین بیده بله اف یک پشتی گو برخودان چه بو برخودانی چه بو و ما ایریشی کسی نکر و ما آشتی خواست تنش بو هبون آخه ناوین گله ما درکتن دجمنا ناوی گله ما در خست سر ماسه جهانی اوانا yani navê terorê bidû me xistin û nav nîtişîdin evana yani berjewendiyên me ji berjewendiyê me dibin asteng ji bo doza berjewendiyê xwe navê me jî sirmasê cîhanî bela kirin yani بله û Tirkiye di destpêkê de rejîmet gava navê me sirmasê divir di milletî jî pê hesiyan milletê cîhanê gava pê hesiyan gel pê hesiyan hêrsa wan hatin û derketin xwe pêşandana û ême jî gava derketin xwe pêşandana li welatê wan ji wan rimancî kirin got milletekî berxwedêrin û him jî aştî xwazin gava gelê cîhanê pê hesiyan pê hay bûn dewletên cîhanê jî guhê xwe vekirin ku gelekî zor û zehmetî ji vî milletê çêkirine û hinek getin poşmaniyê de û hineka jî berjewendiyê xwe tê dîtin ji bo wilo berxwedaniya dîrokî gu aneka gava gu Daeş hat şkenandin di reqa û dêrê de wan nas kir gu ev milletê dîroka kevnar û gotimî aştiyê dixwazin berxwedêrin û diber me jî berevaniyê dikin yani berevaniya me jî dikin em me jî terorê rêzgar dikin ev çi navê terorê tê ser wan ji bo wilo newekhevî di nav nerînê wan de çêbûn yani hineka ji aliyê berjewendiyê xwe de dime dîtin hineka ji bo alî û me berevaniya xwe wan kiriye ber me dîtin hineka kêfa wan ji lehengî û qehremaniya mere hate yani çanda azadiya jin di nav me de di nav de çanda azadiya jin gava got bela bû û hatin pirsîn got ev jina Kurd û jina Rojhilatî û jina Mezopotamya çawa dikare di berê şer de bibe mînak yanî pîpê li kelekamer yani weka vaya paradigma ki projeyeke ne ji war yani dîtin got di dîroka kevnar jî ev tiştên di nav jinê Mezopotamya de jina Mezopotamya gela hadim dime jina bi xanê lebizêrîn re şerkirî yani wî jî alî wî kiriye wextê Şah Abbasê Farsî li şerkirin yani yani berê de ev dîrokeyî yani berê hebûn heye erînî heye ev şimendî heye ne tiştekî ne hidirbaz bûî nav wala yani geleka hinek jî li xwe vegeriyan hinek jî xwe gu nehbar û sûcdar dîtin ji aliyê me de û hineka jî mînak ji me girtin û milletê wan jî şiyar bûn gava milletê wan şiyar dibin jineke Almanî dibêje bijî yepêjê û jineke Swêsrî dibe tê tevlê berxwedana yepêjê dibe û jineke Rûsî tê di neriva hevalê wê jin dişerdin ew jî alî wan dike bêguman evana dibin kakil dibin kakilê ramaneke pêşketinê û hebûnê rabana pêşketinê û hebûnê dijmina em reş kirin li ev reş bûna na ev reş bûn na timî ew wan nikarî bû heta dawî em reş bikirina yani ji bo berjewendiyê xwe em reş dikirin lê di dîroka wanî reşî kevnar de çirûsnê ronahiyê jê derdiketin ew çirûsê ronahiyê dikirin got gelê wan jî pê hişyar bibû li wan vegere yani aneka guhertina nerîna Almanya got Tirkî bi tankê wê ana li şerê me dike ev 13-14 salê wê û berê jî şerê me kiriye şerê Kurdan kiriye ew tank û topên Almanya lê aneka rejîma wan poşman bûne piştî milletê wan radibin û divên berevanî ew jî helwestê xwe guhertin yani ew jî li xwe vegeriyan gava milletê me jî vî tiştî hayî bûye û dibînî em gunehkar çi me gunehkariyê bikin wa milleta tiştek me nekiriye berevaniya berjewendiyê me dikin ev îrada wilo xurt berayê me jî wilo bibin yani hinek ji wan dixwazin bibin ok me jî yani gelek ji wan rejîmeke aneka nav û dengê me li ser masê wan tê gotin û heger di hindir de bi heger bîrdozî bi nezerî bi yani tewrî biya
براتيك به يعني أبا غمناك توري بيجي غمناك براتيك بيجي ليه أو تمدي بيجين قالوا تشر أمجي نوكم من براب شان يجي لما ماجي بلا بابا أمجي ميناك وكذا يعني أقول ميناك يجي جهانيري بله ما مستعشق براستی دما مجی هندک مایه درسک داوی هم پیش روزه یا دوره با کورجلات سوریه هم چه واد خوینه دست پی کاف شورش دست پی بو جم پرسین قالك دوستو اولا نقول شود بين مقوهية مخرتن اما غوري ادين وغوري هبن تضحيات وهبن يعني لي امنا ما بتقرنوك بري يعني اجا اما وخشي به يعني اما جوان ستم زورين بري او نيرين ستمكاريه ما درباس بن يعني هاجر حتى استك يجي ام زحمتيها ببين برشيبوني وتعذيبوني وشهادتي ام ببين جي يعني تا يعني ما في همو ملتين جهاني وجبو جيانا خوش بيقوري تشي نابن يعني لي از دوي باور يدمج وينرين نابنا تويجي ورن جوهرتن وانا جواهد نجوهرتن ودبن ماسار جي ابتشتي راقهندن دي بيجي نقش او دبن ماسار جي والباش برداجي قالك تشتري ونشتنين بدزي هنا الجبو برجوانديين وانجي وجبو وكوان تشتيق ما قوتن هشمندية كنو دنافوان دو براديكما نو سرمایه داری جي کابیتالیزم جي كي آستك دختمه بير يعني دم بير دختمه جخور سوریه دیگرن گویم بهتر خسر نگاه بگیرن يعني هم بأريني وهم بالناريني برجواندی خدمت بینن و هیوینی خوش بین و ام دوی باوریه دنه گو هگ يعني از وقت بتمنمزن از نگیم این وقت میشی بس دمك نزيك وندورده وزارو انوان شهيدان وان باكروانان وان برخديران ونفشن مينو وتمي بيروزباهية بدن في برخدانية وبيجيجن تشني خوش براوين آزادية نه براوين آزادية وكنداوين آزادية جي كن دورتا دريايا ده وبراوين وبنداوان جي جوان دريايا وجوان چما چكن وچمن آزادية وان جي بهركن ودناف جهاني دجي امي بن ميناكك جبر چه رامان نو جي چپ جي راست جي اولي جي ناولي قاوا قو چه بونه بست سالان دنا ملتان دمانا حتى قو لوان جي البروان جي قرتنو بونه ميناك وجي سودور قرتنو يا بله ما مستعشق تمنك درج امشار دخوازن بهذينا وقت بجي 100 سال كي تيجي دجيون بك خو هذي مجبو ازاديه برهنه پنداوا ازاديه وقت بله وقت ناف لكر پنداوا ازاديه پنداوا شهيدان ام سركفنش تبع شهيد خالد خوازن ام كل اسپاسيات كنو ميواني مبون أجي سباسيا ودكم وبهذيا جو هونجي أنجام فيبر خدانية يعني أف كذا وج أنجام فيبر خدانية كذا ما تبا ج أنجام فيبر خدانية جو أم بيشجري فيبر خدانا قبل حتى داوي وهذي ما بلند بن وأم نافو دنگ دوان دن جو دبر خبدن ایروج روژا آزادیه دم دما سرکفتنیه دم دما دابین کرنا چارنوسایه و مافین ما لسر پیکاتین باکور روجلات سوریه لسر خاکه که آزاده بله قالك اسپاس ما مستعشق ورابي بله فرندق هند ويا خلقا ايرو ام سپاسيا روشنبير زمان زان به بس بيرويا روشنبيران باجار عموده رزدار ارشق ورابي دكن تا آزادیه تا سرکفتنی آن سرکفتن هم ببینید جناب خیر و خوشید